Asubuhi eku nithirite iri njega iri Jumanne tariki 7 mweri jwa ena mwaka ni 2026 ni beta wakabu mutharimi kango shugire ngatho cia mwanya ni bwega mono nontu abwa kwambaranira na batu amu nyagwite na batu ikinya nyeto kiambiriria kuringa imero kiriro ntuko ya narua na ni bwega nontu bwa gututhingatira kiremetando kinandi kiamukira nteto bore gutunduka kumandena odena guntu na nontu bwa gitumikiu no twetheti nyombe nteto iraire na igweta kadetune ka amiro kumakerenikire wena kimoni. Thank you very much. Ni beta wakabwe mutharimi rokire narua itokubanganiritie manto kathomba iyo tugitania na mbere kuringa ime ikinya kwa ikinya tukethira tukimurika mashinani rithore kianganga matorene gutegira riboti irandiki betu banteto baithirite bakithuranira bakimurika yare yagweta na mbere matorene inya siasa irashithirite ikirumirira county ya Meru ningi nyumene tukethira tukimuramura iba ikumurika magatheti tutegere ni yariko nayo ya kipaumbele kiri riboti ira iringite viongo vya nyumba shanteto ndekorone Kenya alafu nyumene tokaidira tugitegera mutaratara jojo ama vijana tuko kadi buraba mbiriti na buko shumiria atigo kirokera mitandao kinande ake bagita na mbere gokinyiria mogaroruku jabata ndekorone inyagwikinyidia ituone biakura ni mitaratara ireko ego tumika ko mobilize vijana bi kakwi asiasa bagoruta mbesha akenda gotigira ni bakomobilize vijana kire movement ya tuko kandi na vijana baraba itonyetie kire ngorumani ishia ge siasa muno ite mwanya birio ite kya MCA nitia ba kwedira bakibangania nonto bwankindano ya siasa ede betegeria twambererie na ogambi bwa mubunge wa gishikombunge kya Igembe Central Nwedan Kele Karitho akiari kenine Teresia adirurujine nare auritie ati kwithire kuri na siasa itina wagindoni siasa itina irumi siasa itisha kwathurana siasa itisha kwaragania mishamanio ya bangi ge siasa ninge akiuria thire na akiuria vijana bagaikiria gutumika bubu ige siasa ninge gushoira kandi kenda kwithira nayo sauti yo igikandebene ya 2027 na ramu etite na mbere kuruta mawirane igoro ya mawirane yeye maendeleo maturene ni ripoti mukiri onkunja. Kwa hivyo tuendelee kucheza football ndio mwili yetu endelee kuwa mzuri na tuwe na afya. Ni mubunge ndani kelewa Karitho akiaria kianine kia baibaria thirurujine Igembe Central araurite akaribe Igembe Central barekane na siasa sempatho nontu siasa hii utikusia baikia nontu siasa hii nika siasa ukianthi na nyuma nayo ni mwira yomwe twendane twinga kura hii tariki 10 mweri wa 8 no toka thamembe kinyomwe o asinda o kinyando sinda kile kwa ndia thamire twari awaka na mwithone kana kulo mwenga nao sivano kuko msituni huko. Kwa hivyo hata wale watashinda saa hii bado watabaki pale kwao na hakuna shinda, tutaendelea kuishi kama watu jamii moja. Ito kwa tanera. Kwa hivyo nasema sisi ndio aina ntobake olwako ende bakuyangire toka yo kama batewa enda nabo kwa tokaje mundu kwa wanutamu na kwa mundu twangira hata mundu twake twanona tomanga to yetu mundu twangira sai toka twatwenga yenga nabo kaitene kauna urete ndukembethe baibange unkuma misethone mwanya kenda basebania na manto ya ndawa cia mbogita na kinya witonye manto ne atebui na kinya baikuria kimwere tujiepushe na uleli turundi kwa uwanja tujipange kucheza turundi kwa uwanja tujipange kimaisha na twende kithomo tule ntobe Igembe Central na ntobathiru twende kithomo iyo tuomba twendiara ya ndego ya mbunge ndezire shukuru ya kone mbesi ina baba shambere inyinge batwena kwa mbesa lingiria 85 wende enda aba mwako mbele milioni wa 3 milioni na muthia mubunge ona wite na aretete tournament na tournament ye itithira ina mari akethira akirungamira sethi bonthe hamwe na referee ona kinya mithira na nguse misetho tournament yera ngumia ya mheshimiwa ni ite iru yethero fully sponsored ewo te kinya thiringi emwe musethi kana official kana sabe gireta swa mheshimiwa akaura uniform akwe mubira
akurire refari na akuwe kombe na akuwe viewa ndali anda mheshimiwa ndani kile mubira tukaura sawa turende kuona mubira loi twayotandika sawa mheshimiwa na kubanga program nzuri itoyeta mubira na twayora kinya na sindi pete balitembeza misego mubira no monga twedi atea no monga tore kwa sema tusajili bila vyetu katika ligi na ile mbezi na bwana ya ngilano tumesema tunalipa nusu sasa. Oya. Ama hamtaki kulipa tena? Si mlikuwa mnalipa 5,000? Tumesema tunalipa 2,500. Ndio kila kilabu ilisajili. Ndio tuwe na vilabu vingi, ligi ipambe moto. Ito kuatanira na toeta boya no te question no te worry. Kwa hivyo tournament yetu hakuna kitu italipwa. Referee nini? Ni kucheza tu, mtacheza muentertain wale wengine na mujiweke vizuri katika afya. Nikiripotera Meru TV kuma kianine kia baibaria thirurujine wa Gembe Central mbita mukiri onkonja kagitene okau kari kumantere shacha kariga ne bashumiritie ba kilalamika ni kinyamara kya barabara imboru ntere nare nandi kyara boloterete MCO Joseph kinywa ZM ni kiraba kuga ni utumiribubu ebombesha shemwingi akiuria gekyorua yembesha bari shilingi ya Kenya milioni 7.5 iraba kuga amuni tengeri kire odondeki bwa barabara ya kuma Kigani ira nio bakuga twikite ni akubathangikia kinyamara tukakia kiribo bari biashara bakilalamika kwangaratanua kwa mitaratara mingi ya ogendi nonto bwa kuthokanga kwa barabara na ndiro mbareo ni kiri MCO wao kinywa ningi ngabana Muthomi Njuki gutegera barabara ni kwagirithwa antune akutamairane iguru ya mawirane matemo ya gisiasa ni ripoti ya Dagara Waiguna. Barabara haki yetu, tunataka haki yetu. Na kari na tori na barana tomeri barabara ya kuma Kigani kugenda Ngoro ko burera gakiro mwanka majwere gwanira chakari gachigo mungia kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Kigani haki yetu, Ngoro haki yetu, Majwere haki yetu, Ngoro haki yetu, Majwere haki yetu. Bakenda manaikera bakugikothokanga kwa barabara ino yento kiangaratanite ngendo kamati na kinya biashara ikithoka muno kagitani gakakuri na mbura gatukiomba kukara tukithina kuthirana na kila siku tunapiga kura tukitetea haki yetu. We are not going to be coward. No intimidation, no threat, no threatening. Tunasikiza ama ni bulani barabara agando gizaino kalagataka antobaje mono bapioreti aguna bichao bona hata matikile juma kacha avireko na ekbanje ndini erugatare hiyo pesa yote imepitishwa iko ere namna gani ona pesa na tuere na tambio pesa it's around 20 to 30 years to safety on barabara Toru devolution is around with us. Lakini utie matunda tukuona. Turimiro njira, tume kuumiria produce yetu. Lakini na Kigani na arimi. Kwa wende twari mai nini mpinda chetu chiurira mundani kana. Kekere o turimiro njira. Gaba kende mse wa Kenya ZM kwebungana bokere maandamano mama. Ikira aba kugana bairi na thirikari kaunti ya Tharaka Nithi netengete kigena ya kuthondeka barabara ino. Ende monkere munde gotieka gikarekete. Bakende bumire gutariri kombeca ino cia vire. Tulenda kule ya MCO wetu. Ito kumeambia zetu cia umira cia county 7.5 million kata 7.5 million ichaumia chanjira gakiwe Ngoro Kigani gwikira mwalamu nere mabwega twenda MCO wetu nonto nwe ayembaze cia rutirwe cia lizo za kuthondeka njira Kigani gakiro na Majwere 7 million naye atwatia maandamano tumenye kweli ndizi ya umianzo sainera adiuga atare Kenya SDM no kwenda Ezra I front line no ntwariuga akorokirie 7.5 million jira kuma Mbondare mwanka Majwere ende mwanka gaino imarigo to kwanda kuna mpembe na mwere
atukwenda matoba kuga tele kanambi bwega muza mjoke korore umanara ore come on ground mugia tare besa ile wanenkanira kire counter assembly ya zakanithi wandivendere murani muna kwa mswe fulani chekaria wande tuone besa ileko tuone besa ileko tutomye muno na MCA wetu na ari minister na ari munene wanjira mianka yiri mianka enu yiri utie matunda tona tiota kariba kilo kako mubonire ende na ya tuere mianka enu yiri werere kwa turuterere ari thirikari ndaino arugatie thirikari ni derare thirikari ni werere kwa rutire MCA ariwa na kurugire 7.5 million na ya tuere no arite kai muthomi arite me atutikuerewa gama the maratweka nchabrano bakeringa gataro mweko monka barabara nene ya materondi yunganete ya biashara bametongo na baraba tonyai bagikinya mbita ngendo inarugama barabara haki yetu tunataka haki yetu tunataka haki yetu barabara haki yetu gaba kiuga maandamano mamamati kinyamuthio kaya kwigwa batithikerwa arabogete mwendamo monka kayo kao kayekena bathondekero barabara mapambano ba nasema na bado wewe atupangwingwi tutibagwa kwegwa dasimo tutwali procedure na protocol na maandamano meto peace love and unity tutukwenda ndoka kanamba kambi kwegwa na bado maandamano haitaisha kama haitaisha waje na tiagas kwa sababu tiagas kwa Nairobi imbinge maandamano taendelea sai atubandoki saino tokwatere inavyo totuma njerandi baya na tiangasi baya na mpengo totuma ramiriko totuma ko kwa mbelio munde mwanga kibla mzima tuenda baba tuone kwa kama sivyo tuko maandamano mpaka asubuhi mawandi achakario kechigo munge katharaka nkiripotera Meru TV retoka metandagara waiguna kagitina kau mutongeria wa gikundi kia vijana Nteresia Mikindori na shumiritie kwikira latirine rutunguke bwa mubunge wa kishumbunge kia Tigania East Mpuru Abori ninginara vijana bonekete kwithira bakinganirwa ni mirandi ira bakuga iri maturene ya witi na mbere ningi bagita na mbere kumeneria barabakuga amuka bagotonyia mirandi siasa ningi ririgirire ore akwaragania leo jaraje dirite jagita na mbere na reage kundiki kiambeo mbithi bonekete kugwata mbaru otongeria bwa mubunge Mpuru Abori ninge bage kadha na konania gukenera mirandi ira bakugania maendeleo maturene ni ripoti ya mwandiki wetu Nteto Kumatiani Adams Muturia Wadhirinja Mutongorio mwanduke mbithi kumatigene centro yikeneretwo mzalendo na ichumirite na kumpa kwitheka thotongora mubunge Mpuru Abori ara mzalendo wite kukira bunge bonda na kwithira bakithurana na gicumbi gatiganisti utire mubunge mba kwithira kirita ngoya Mpuru Abori ombete kwithira kirita abira tuombete iko benefit yabyo kiri utongorio mheshimiwa Mpuru Abori ute mujumbe kuma history irandikwa tiganie na yumbe banana eru ari Mpuru no abanana ute muntu ayari tangu yera mheshimiwa Mpuru aritete bora kote na ya yota la project nyingi sana lakini assigned CNDF no ndo munyana na area CNDF muntu aweto akabya na area CNDF na Mpuru na CNDF toke ya kuma ome CNDF to atala bila muntu ombete ikolobe akareta ute ungia omba ikolobe into ya view batu itonete barabara china lami itonete KMTC Mudhara ituonete mbadhi registry ute constituency nge mbadhi registry na ndrezi registry yele itigani east yake muturo yora torara we tava komichio tuko mauga toeteta kugira mbadhi certificates ciana ikenda ka chukuru ito iterwa yuo imekindo yo amanto yathira erwa na toka thiria manto yau so na binge nabyo kinyambe serious mbondi yongwa ito kwambirerwa na ne ambiritie fertilizer twoya era muturo yo korwara weta mutindwa na ara serious bond weta koyokia intobi ito iterwa yuo aite no ko mzalendo na thirite kimenere bomba krombeti ko bunge gicigwa bunge ki akiwa ba mwaparomete ko mba kwitha kithukange kura no tete bakuromba muntu awetwa Gabriel Chokera i project wengo na kumenya utekura cio akona ndrene mikindo reward kinya akachania utechi akona kinya cha muchi yo yungo
kakwendere kwere mo mware nya okuwe ngwa umerete ke kamera ke media aekele maboro bateyanilele muchina bakiromba inya umotongeriene batu tutakwengera inyo kwenga imaromba yana bakuna family kuya kwengere owe so ukeya kweya gutonia tongoria bange bora bateritete ngui no ti utwira ngwira oritire owe niriku twire ngwire oritire era yombekio kungaranti batue kana yombekio toma batu turingitheka nkoro tomba ni ukuringira kura otherwise manto ya bipindi na bipindiri batu tuteta yare we are resigned and we are more than resigned buonga muntora akuthoania na pinge temporo from the lower zone anko era ni kwira nyata no cha the upper zone tutena bo ba ito ko mei project na bure chokyan tomwa ora utometere uchokeria report mwere ko tua kuthuka na bo gwabogelia ora mutanga onere ngare ne monki ibu weta kona ke report la Meru TV kumatia ne betanda msimoturia wathereja nawe mwerekeria uri murongamiri wa mbondi ya kweana mitaratara ya wendia neo licensing board ya manti yeye nchobi katetine kaka Meru gitonga akubu na rutite mukara jo morito kiri asiasa bara amu akuga bare aria ngutunderi itina ekinyiro kera kawe akelotera mithika lentore uraitonyete kengurumanio ciage siasa katetine kaka Meru akiuga nteto ati mbundi ni kwa irabo biria kwina mashukuru barua cia oritingugi ni urongo ni siasa cia urongo akimeneria ningi akioria asiasa amu batikethire bakiairia mwingi irinjira ya kuiringira umarufu ge siasa amu mantone yeyena ugima bwa akari kaunti ya Meru ni riboti ya Mutugi Okiambi. Urungamiri munene wa mbodi ya weja ni barua cia wendia bwa Nchobi ya kaunti ya Meru gitonga akubu na ithukirite na kumeneria Meru ya mithika lenturi ati thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira mbodi iji ni kunenkana na barua cia gwitikiria wendia bwa Nchobi akuina cukuru giutate na watho muntu ro wete steering a county with the county of Meru mbere na bwiri kwa accountable au kwa the Meru akolek board kana baba kaya na license bo betikirite Nchobi cia na next to schools because it is wrong utire barua emwe ya ni nchokerie mukuru okireru okwa barua excellence reverend mutumanto ethingia na kweya na barua skuru mbere ambire kethra kurio arathima mbere ayukia biti etathima ona kethi 300 meters from any learning institution ibu seria yuo no twenda gwa na thomi seria ketha karathomo kere seria ntira menya nete ayukia biti athime no tandicokeri ndimwira ringi utire cukuru yetawa masukuru na atu ni mira ture mimbi alikombodie Meru irere and his excellence Reverend Mutumanto ethingia ni yene barua ya wendia bwa Nchobi ni etemba kana night club kana Wines and Spirit karibu na Kaga Girls karibu na Kaga Primary karibu na Mutuate Secondary karibu na Narakwo mimbi ketha ku cukuru ta wathi karibu na kwawe na Araura eteginya kwa ture ketha ku yo ya ni ukwi nawe uringana na kubu agikano kia Meru ije ugite mitaratara kathumba ni thaire kithingatiro mbere ya kunenganwo kwa barua iji license ya nawa o ditane antu bau ketha ka batisi bau baritanwe number 1 mbere license ya no kuri kintu kitwa sub county inspection committee ira ithereta geretwe ni sub county administrator aritia na members bayo baketha bari uspindi from the national government DCC from the national government together twina muntu etwa sub county public health officer na officer kuma kwa liquor board antu bareke ku with inspection babareta back to office report ikareta ki the main board batu ngwetu the window CEO ngwetu na ndeni ku issue license kiri premises ira toelekea sinde sub county inspection committee tweyane kuruki akubwa gitetera ngavana Mutuma ariuga mithika lentore tebwa mutongere kwithirwo na eto twanya ngurani na aremo gutungatira mu Meru kiringithano na ngavana Mutuma uria ngugi yawe yonekete na kagita karungu rwa mwaka jomwe ali rimbo ete kwa rimbo noko ikingi no ntukate na mwelekeo no ntwake agorua east na west ati nira cieto ankere abo ekio ndo gona ge na license ya kwendia Nchobi skuru anto bari ura wa te kwaria ndimwena ngavana east west south and north mburi sababu nimbi
rera wa nenkero gitikia Igembe South miaka ya 10 Igembe South liga ziratire kuni kibau mutuma twethinge within a duration of just less than 2 years na arokere Meru ward ina bed capacity ya 6 na oka Meru ward mutwate sub county hospital na okenge kanuni barabara ibo kuona niko thithio na manto yangi ya maingi muntu uyu antu ba Meru bari muturasi na kuracio aringiro kure imbike uma number 2 president arona muntu ne ndini ya Meru aramwethie minister wa agriculture ira wari minister wa agriculture atiete athukia mirambere na nibuice mu Meru bibi tweri mu Meru ni kurethia na kurima ncoke ndimwire kwanja no ina randu ya Meru Ameru weto compensate isiuru no wajira ng'ombe cia Meru areka munde no ke isiuru ketha na kwenda tumwira twamwira niraku anenkero Meru Meru batiko nenkera Meru muntu akanenkero Meru ame auction within a day tukwe mwa thwara kwenda Meru yonthe kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Menti Mbeta Mutugi wa Kiambi riboti ikethira ito kinyithia muthia ya iratukubanganitie kuma maturene na ria thitho ria andiki betu banteto ri kwanganga maturene